Reka mbasuzume n'ikaze mwe mwese mukunda kandi mukurikira Isimu TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ya none tariki 13 Gicurasi 2024. Amakuru yacu akaba agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu makuru yacu turakubwira ko General Julio dos Santos yaganiriye n'uyoboye abasirikare b'u Rwanda muri Cabo Delgado. Mu yandi makuru kandi turakubwira ko muri RDC abarenga 150 bishwe n'imyuzure. Tukiri muri iki gihugu kandi turakubwira ko umusirikare wa RDC yiciye abaturage batanu mu rusengero. Amakuru yacu turakomereza hanze ya Afrika, tuyakomereze mu Buhinde. Tukubwire ko Ubuhinde bwapfushije abantu 15 mu gukozanyaho na Pakistan. Tukiri hanze Afrika turerekeza mu Burusiya, tukubwire ko Uburusiya bwamaganye igitutu bushyirwaho n'ibihugu by'i Burayi. Amakuru yacu turasoreza muri Mexique, tukubwire ko muri iki gihugu umukandida ku mwanya wa meya yishwe yiyamamaza. Ni amakuru mwateguriwe kandi mujye kwizwa nanjye Jean Harerimana. Ngusaba gukora subscribe, share, like, comment ku Isimu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho umunsi kundi. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Reka tuyahere mu gihugu cy'u Rwanda, tukubwire ko General Julio dos Santos yaganiriye n'uyoboye abasirikare b'u Rwanda muri Cabo Delgado. Mu gihe gito gishize igisirikare cy'u Rwanda cyemeje ko abasirikare batatu baguye mu gico batezwe n'ibyihebe, abandi batandatu barakomereka. Igisirikare cy'u Rwanda RDF cyatangaje ko kuri uyu wa gatanu umuyobozi w'abasirikare bari muri Cabo Delgado Major General Emmanuel Ruvusha yagiranye ibiganiro n'umugaba mukuru w'ingabo za Mozambique General Julio dos Santos Jeanne. Ibiganiro byabo byabereye ahitwa Muede mu ntara ya Cabo Delgado. Ibiganiro kandi baganiriye ingamba nshya zo gufatanya mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba muri Cabo Delgado. General Julio dos Santos Jeanne yashimiye akazi abasirikare b'u Rwanda bari muri Mozambique bakora mu kugarura amahoro muri kiriya gice cy'amajyaruguru y'igihugu. Ku itariki ya 3 Gicurasi 2025 ibyihebe byo muri Islamic State bikorera mu ntara ya Cabo Delgado mu majyaruguru ya Mozambique byagabye igitero ku ngabo z'u Rwanda zari mu kazi ahitwa Katupa. Igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje ko abasirikare batatu bari mu butumwa bwo kurwanya ibyo byihebe baguye mu gico batezwe, abandi batandatu barakomereka. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigade General Ronaldo Rwivanga yavuze ko ku ruhande rw'umwanzi benshi bahasize ubuzima. Ingabo z'u Rwanda ziri muri Cabo Delgado kuva muri Nyakanga 2021, aho umutwe w'abasirikare kabuhariwe mu guhangana n'ibitero ugizwe n'abasirikare 1000 ndetse n'abapolisi bagiye guhangana n'ibyihebe byari byarayogoje iriya ntara. Reka amakuru yacu tuyakomereze muri RDC, tukubwire ko abarenga 150 bishwe n'imyuzure. Abantu barenga 150 bishwe n'imyuzure ikomeye yabaye mu mpera z'icyumweru mu mujyi wa Kelimiye mu ntara ya Tanganyika no mu gace ka Kasaba ka teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iyi minsi akarere k'ibiyaga binini karimo kugwamo imvura nyinshi. Muri teritwari ya Fizi kwa kane no kwa gatanu ushize imvura nyinshi yateye umwuzure, aho umugezi wa Biega winjirira mu kiyaga cya Tanganyika wuzuye ugatwara ukanasenya inzu y'abaturage mu gace kitwa Kasaba kari ku nkengero z'iki kiyaga. Sam Kalodi, umwe mu bakuriye aka gace, yavuze ko abatabazi babonye abantu barenga 110 bapfuye, abarenga 40 bakomeretse, naho inzu zirenga 150 zarasenyutse. Mu itangazo ryo ku cyumweru nijoro, Minisitiri w'Intebe wa DRC Congo Judith Suminwa yihanganishije imiryango yabuze ababo muri Fizi kubera iyi myuzure yatewe n'imvura nyinshi. Mu mujyi wa Kelimiye, umurwa mukuru w'intara ya Tanganyika, na imvura yahiriye mu ntangiriro z'icyumweru gishize kandi ikomeje kugwayo yatumye abantu barenga 60 bapfa, ahanini kubera kuzura k'umugezi wa Rukuga usohoka mu kiyaga cya Tanganyika wasenye inzu z'abaturage. Mu butumwa yatanze, Guverineri wa Tanganyika Christian Kitungwa avuga ko uretse umujyi wa Kelimiye, indi mijyi y'intara irimo nka Moba yagizweho ingaruka n'imyuzure yatewe n'imvura nyinshi. Tukiri muri iki gihugu kandi reka twubwire ko umusirikare wa RDC yiciye abaturage batatu mu rusengero. Umusirikare wo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zirwanira mu mazi ziba mu kigo cya Banana giherereye muri teritwari ya Muanda mu ntara ya Centre Congo yiciye abaturage batatu mu rusengero. Tariki ya 11 Gicurasi 2025 uyu musirikare yinjiye mu rusengero rw'itorero rwa Bethesda Ministry abaririza uwitwa Naomi
abakristo barimo bahiye ubwoba bose baraceceka. Muri uko gushakisha Naomi, uyu musirikare yahise arasa mu bakristo babiri bahita bapfa, undi yicwa bikomeye ubwo ari mu bitaro bikuru bya Muhanda. Abandi batatu barakomeretse. Umuyobozi wungirije wa teritwari ya Muhanda Nicolas Kinduolo yatangaje ko abaturage barushije imbaraga uyu musirikare baramufata hashingiwe ku ibwiriza ryatanzwe n'ubuyobozi bw'ikigo cya gisirikare cya Banana. Urubanza rw'uyu musirikare rwatangiye kuwa 12 Gicurasi mu rukiko rwa Muhanda. Amakuru yacu reka tuyakomereza hanze Afurika, twikoze mu Buhinde. Twubwiye ko Ubuhinde bwapfushije abantu 15 mu gukozanyaho na Pakistani. Igisirikare cy'Ubuhinde cyatangaje ko abantu 15 bapfuye, abandi 43 barakomereka nyuma y'urupfu rw'amasasu yarashwe n'ingabo za Pakistani. Uku kurasana kwabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri rishyira kuwa gatatu mu duce twa Poshi na Tanguda duherereye mu karere ka Kashmiri kari ku ruhande rw'Ubuhinde. Pakistan yo ivuga ko abantu 26 bishwe n'ibitero by'indege byagabwe n'Ubuhinde ku butaka bwayo. Umwuka mubi uratutumba aho Ubuhinde bushinja Pakistan gucumbikira abarwanyi bagabye igitero ku karere ka Kashmiri iyobowe n'Ubuhinde, bukavuga ko ibitero by'indege byagabwe kuri Kashmiri yegamiye kuri Pakistan ari mu rwego rwo kwihorera. Ubuhinde buvuga ko bwagabye ibitero ku bantu 9. Hari ibikorwa buvuga ko ari iby'abariya abarwanyi, ko nta gikorwa cy'igisirikare cya Pakistan cyarashweho mu rwego rwo kwirinda intambara. Pakistan hakana ibirego byo gucumbikira abarwanyi, ikavuga ko Ubuhinde bwarashe abantu 6 ndetse igisirikare cya Pakistan kikaba cyarahanuye indege 5 z'Ubuhinde. Cyakora na ruhande rwigeze rwemeza aya makuru. Ibihugu bikomeye ku isi nk'Ubwongereza n'Ubufaransa byasabye Pakistan n'Ubuhinde guhagarika ubushyamirane, naho Uburusiya buvuga ko buhangayikishijwe n'uwo mwuka w'intambara hagati y'abiriya bihugu bibiri. BBC ivuga ko umubano w'Ubuhinde na Pakistan wabaye mubi cyane nyuma y'igitero cyo mu kwezi gushize, aho abarwanyi bishe abantu 26 mu gace ka Pahalgam mu ntara ya Kashmiri yegamiye Ubuhinde. Tukiri hanze Afurika, reka amakuru yacu tuyakomereze mu Burusiya. Twubwiye ko Uburusiya bwamaganye igitutu bushyirwaho n'ibihugu by'i Burayi. Leta y'Uburusiya yatangaje ko yifuza amahoro arambye muri Ukraine, ariko itazemera gushyirwaho igitutu n'ibihugu byo ku mugabane w'i Burayi biyikangisha ibihano. Ibi bwabivuze nyuma yaho kuwa 10 Gicurasi 2025 abakuru b'ibihugu by'i Burayi basabye Uburusiya kwemera guhagarika intambara mu gihe cy'iminsi 30 cyangwa gufatirwa ibihano bikomeye. Ibi bihugu bishyigikiye Ukraine birimo Ubudage byatangaje ko nibigera tariki 12 Gicurasi Uburusiya butaremera agahenge buzafatirwa ibihano bishya. Umuvugizi w'ibiro bya perezida w'Uburusiya Dmitry Peskov yavuze ko igihugu cye kitazemera kuganirizwa gishyirwaho igitutu. Ati nta muntu ugomba kuganiriza Uburusiya nkaho abuha amabwiriza. Peskov yongeyeho ko Uburusiya bwifuza kugera ku gisubizo kirambye binyuze mu biganiro byo mu buryo bwa diplomasi. Uburusiya bugaragaza ko bufite impungenge z'uko Ukraine ishobora gukoresha agahenge mu buryo bwo kongera kwisuganya kugira ngo iyo itangire intambara bundi bushya. Tukiri mu makuru avugwa hanze Afurika, reka tuyakomereze Mexique. Twubwire ko muri iki gihugu umukandida ku mwanya wa meya yishwe yiyamamaza. Yesenia Lara Gutierrez wari mu bikorwa byo kwiyamamariza kuyobora umujyi wa Textepec mu ntara ya Veracruz muri Mexique yarashwe ahita apfa. Ibikorwa byo kwiyamamaza byanyuraga kuri Facebook ako kanya kwa 11 Gicurasi. Yesenia araswa ubwo yasuhuzaga abaturage mu muhanda wa Textepec ari kumwe n'abamushyigikiye. Inzego z'ubuyobozi muri Mexique zatangarije ikinyamakuru CNN ko Yesenia n'abandi bantu 3 aribo biciwe muri iki gitero. Perezida wa Mexique Claudia Sheinbaum yamaganye ubwicanyi, avuga ko leta iri gukorana n'inzego z'umutekano n'ubushinjacyaha mu ntara ya Veracruz kugira ngo hamenyekane ababugizemo uruhare. Guverineri wa Veracruz Rocionaje yavuze ko nta mwanya n'umwe cyangwa urwego rwatuma umuntu yamburwa ubuzima, yongeraho ko hatangiye iperereza kugira ngo abakoze ubu bwicanyi baburyozwe. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Data Civica
watangaje ko mu mwanya ushize Mexique yahuye n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byinshi bijyanye na politike, aho hagabwe ibitero 661 ku bantu no ku nyubako. Abenshi mu bagabweho ibitero bari abayobozi n'abakandida ku mwanya w'ubuyobozi bwo ku rwego rw'uturere. Ni amakuru mwateguriwe kandi mwagizwagaho nanjye Jean Harerimana. Musaba gukora subscribe, share, comment ku Isimu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho umunsi ku wundi.